Bafowethu siphelile ethani basho njalo abaseli bomcimbi. Kusek. Sanibonani. Sifuna ukumtshela uma ningashayi. Sifuna ukumtshela ukuthi kwenzaneni. Sicelile. Ngimiyelele ngiphinde nginamukele kwiNyandano TV umqabi we-channel sacela uchofe ibhathini elibhalwe subscribe uzobe ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel yakho ethandwa kakhulu iNyandano TV. Bafowethu ngilethele indaba ishube kakhulu eyivusa iSouth Africa yonke. Njengoba nazi ukuthi kwi-Matter of Call kube nesigameko esikhulu bafowethu phakathi komzimdollar nomthandeni umfowamaqele ukuthi kube nokuxabana okukhona. Umthandeni umfowamaqele ngendlela achaza ngakhona uzimdollar kuthiwa umthandeni umfowamaqele uhlulekile ungene ngesikhathi engasona sakhe futhi uchithe isikhathi lapha kwi-Mother of All. Nakho nengoma akafika ayicula lapha ithi hancengi mina hancengi ukucula ingoma kanjalo ukhombisa futhi nakho lokho ukudelela-ke bafowethu masisi-check-a kahle ngoba kuthiwa ungene ngesikhathi engasona esakhe futhi uchithe isikhathi lapha. Ake siyibone-ke ividiyo-ke bafowethu uzimdollar eyiphendulela lapha kwisigameko sakhona ukuthi umthandeni ungene ngasona isikhathi sakhe futhi uchithe isikhathi lapha. Okwakho ukusubscribe, ulike, ushare kuzokwazi ukubona amanye amavidiyo. Ngiyabonga bafowethu. Bafowethu siphelile ethani basho njalo abaseli bomcimbi. Kusek. Sanibonani. Sifuna ukumtshela uma ningashayi. Sifuna ukumtshela ukuthi kwenzaneni. Sicelile ukuthi isikhathi abanikazi sona umthandeni ngoba khona kuzoqala i-top 10 angaperformi ngaso. So ngisho kunganjani uzongena ngesikhathi sakhe